Sof. Hey. Good to see you, Adam. Byiza kubona Adam hari umuhungu wazanye na wa musaza Warden. Wow, look what the cat dragged. Reba nindi pusi zanyana. Sophie. Uziyisaza hano. You're looking well. Urasa neza. Primer. Why didn't you come? Kuki utaduhamagaye? Datubashije neza. Visit his best friend without having some secret. Ese gusura inshuti yanjye magara ni ngombwa mbanze mamagara. It was a last minute thing. Data ni ibintu byabaye bintunguye. He's more worried about the Sox making the playoffs. Umvura bizi musaza wanjye abahangayikishijwe n'ikipe ya baseball yitwa Sox kiri butsinde kurusha ikindi cyo cyose. Ari he? Ari muri salo. Mu makanya muganirize twenyine. Baby. Yaje hano. I wish I could sit around and watch the game in the middle of the day. Nanjye shana akifuje mu myaka nk'iyanjye kujya nicara nkareba match ku manywa izuba riva abandi bantu baba bari mu kazi. Bino bigoryi biri gukina nabi biri kunsindisha. Riri kudusebye. Adam's outside with Sophie. Hope you don't mind we drop by. Adam umuhungu wanjye na Sophia bari hanze nizere ko ntacyo bigutwaye kuba njana. Biraterwa n'ikikuzanye. Nta no gusuhuzanya kandi ngo ni inshuti magara. Abantu b'abagabo bundi ntabwo bajya berekana emotion. Nuguhura badaherukana nta no gusuhuzanya. Ariko uzareba maninja hurana amabizo. Briggs was in Maine, not Boston. Amakuru meruka waruri muri Maine ukijana ukora iki? Umuhungu wawe David yaje kundeba. He wants a copy of Matthew. Ambwira ngarashaka mu ikirego cy'umwana we Matayo wapfuye ngagisubiremo. Kubera iki? Hashize imyaka 5 kucya bisaba. He always said he was innocent. Yahereye kera avuga ngararengana. Think a part of him even believes it. Nanjye hari igice cyanjye muri gihe cyajyaga kibyizera. Kuko ari umwana wanjye nshaka kubyizera. Ariko tuzi ukuri. Uyu ni umubyeyi wa muhungu ufunze David. Cross every kind. Umva. Killer imaginable at Briggs. Nahuye n'abicanyi bose udatekereza bateye ubwoba muri iriya gereza nyoboye bita Briggs. Bose baraza bakavuga ngo bararengana, bose bakaza bakavuga ngo barahindutse, ariko wabitegereza neza mu maso. Ukabona hari ikintu kitarabavamo neza, ukabona ko ari abicanyi nubwo bari kubihakana. Ukabona hari nk'inzoka ibarimo nk'uko inzoka ihora munsi y'ibuye. Ariko umuhungu wawe David, umwana wanjye David uri kumwizera karengana. Nyine ahari menya ari ugusaza ndi gusaza. Uyu ni Warden aba yarabonye abicanyi benshi, aba yarayoboye amagereza arimo abicanyi benshi. Uyu mugabo nk'uyu nguyu wafunze abicanyi benshi yaje akavuga ati nabonye abicanyi benshi. Atari kuri ya muhungu wawe David, iyo mubonye mbona pe nshobora gutekereza ko atari umwicanyi, atari we wishe umwana we. How could it? Nothing we did that night changed the damn thing. Nta kintu